Mwanchumu rigereria mbemana sabo choregeta seni ekiga kiago Ensoko TV hase obutko bwigabo ikomi motyonyiga omutangani mwako yigabo ekiri bubere 25 noyo mochinsa nisato na kwarigandiria semesa yama yakurwa Ensoko chinsa isato chiabono botuko tosange na kwarigeria nagaria ya ainekiwe ase ritukeriga nche nkuru kwa Clinton Ndigi na utokobwatana na nere Felicitas Kabendi kure studio ya kabere ochikwenekia murugini chibicha na chiko gochera sencherengia bonsi bali bagotubwatia sensemo yemitandao. Karibu sana Facebook na YouTube na bagotonyara na Ensoko TV mesema yakurwa Ensoko chinsa isato achakirebo. Karibu sana mwanchumo rigeria butukubwale robono nigo tugochaka no roboti ruguichania hase umuichano igonyara kubago kubwata inse maiga hase ekenyoro kia bumachara nyatike ke gutoka se wodi ya tabaka maiga yo musubati oyomo gokegoro goita bana bae babere abubare abake hase okubarageria esumu haya nigo hagocha maiga yechiamate chyo musubati yo konyara kubachiwe soke na kweranga nogo konga kubugima kirete musubati yo kwenekia hege korekyo hase boigo banyara ko babako gikeria bakongomuri kito Dominic Konderi nabwatereria roboti oru nabono twarigandiria senchire bwikira nacha n'umuti n'omoro eko naure ruma atario omusubati onarenge kamanyora eko nari kumuita gosemo kenyane ama yenda yugo kumieni gabwata inseme kenyoro kia mucharo award ya tabake bungi ya South Mogrango meya county ya Kisii magayo musubati omo kagiro kobanyonsi abana ba Yesu mu abwasoyo makwira nyumba na oyo ndo kwira nchirekera ba amate bare nkomo myogo chesinya gitari ya moyo rugongorwo mbwato mumuraga orwari to tokachanera nachieta kare to musubati uri nabana omusubati oyo munare nabana iga igetega igo ira bana bwesumu bakure bonse bono njeti nkomanya minango koraga ke serikali monkonye. Sasa interrogation venye imefanywa, police have just come, we have done the interrogation. Sumu ilikuwa inanuka kwa compound, dawa ya mboga ilikuwa inanuka kwa compound, tukaanza kutafuta chupa ikakosa. Only to realize my wife huyo besheni yenye alikuwa ameweka nje kufulia nguo amehide sweta yenye hiyo ilimwagikiwa na sumu ya huyo mtoto mdogo ndani ya besheni, alafu akahipu nguo zingine kutoka juu ndio hii harufu isitoke. Probably that's what I think. Tuate makoboli musubati inate magutungaina sana wate no mwana yega anywete lioko chumaine lakini asingi na watu wengi no mugambi weke nyoreke go mugambi isa konyonka tuate makoboli ya maswali na dio musubati ya acha goitaba na Nairobi gete lioko Nairobi go kya bana bona mambi asingi jeme chando na tabu atindagira ditangani ate magutungaina na lioka ba ni liebianda na lichiko keine bakoragira mono na lichiko keina abana abumba aragira ndagira nyinge eka tuate makumuboli tokumuboli ndagenda ekero mukumwa abana abumonta kunyweria ko liebianda oteli ko appetite aja ekoragira ko ariko reduce na ekoragira ndagira abanyanyimba bachakire obutukia bamokonyo mukagiro ikuru asama oko y'abanyakenyero babwata uborobonge maiga yare ko bangaina abuna tabayati abana ba Yesumu asacha gwanchirana nganiga abana bwesumu abana abwanyarte ko ba okonyomu obabwate. Sasa akaanza kufanyiwa interrogation mpaka akakubali kusema yeye ndiye alinunua sumu on Monday, akaificha kwa besheni yenye imebeba viatu. Sasa alingoze nikatoka, yeye akapea mtoto mdogo sumu, akapea na huyu mkubwa ndo apige, huyu mkubwa akatoroka na chupa, akapiga akatoroka na chupa, akarudi akakaa kwa mlango. So far watoto wote wamekufa na mimi nilimuona watoto nikimpenda. Huyu mama aliniokota. Me, I was a street boy. I'm a landed person but I never had a home. I was wandering up and down. Through her daughter, wakanipata mahali ninahangaika kwa street. Wakanileta because of the problem they had and they allowed me to be their brother here. Tukiwa na yeye sikuwa na kazi, tumeishi kwa amani. I don't know why nimepata kazi on Tuesday and she has just decided to do other thing. In fact, I'm even convinced. I don't know what I can say. Dokobori omongina nyana goto muswati nyana ogotemona nero abekire sumu sababu nereri tari goteba sababu era nkinereri abekira abana sumu na ndi musukuri yiri omukyoyo iga na mokora kwaso mukyoyo biche okorokana obwate sita monene Yamate ya sabiro butukibwa bene kerabono mukagiro igatangira segeta seni kyabanyanyimbo ekerabono butukibwene bagenderete
bono gaki abaminto efamily yaitekera mokonyarigereri ne family ebwate mechando gaki serikali yaitu mware gwanja moto egokonya konde gwensi mokonyara moto konya ikiagera se family yaitu mechando nero amarwaire makongono ari enkeri yaite chande geteiga etaketa abakonyi mama minto ogotire tabwati kende into abanyane nto bwati inchera lakini aretera abana abangarende ko barorora mama nere ondo kakera kurwara barora gaki goikiraiga kuripoti gitsen kia nambe mogien Soko TV kuruga iga ase kino kia bumacharo kigotoka iga ase wodi tabaka bunge ya South Mogrango ime county ya Kisii Reterene Dominic Onderi Nyabuto. Kuna msikali mmoja alichapa mimi hapa hata nilikuwa namtaka kumsoera lakini nara tingo soera musikali lakini gasi yari gako musikali ojo njwateke woko gaki ngorera bana bo mwana minto gaki ngabakure gaki wale bila tunateseka yani hatuna mandugu Mwanchumurigeria gekore kigoichania igagwase musubate yo ayanekire gekore kyo yoko baita abana babaye babere tugusuka usibona sorobotiro kubwatekana nechisemi nigobono hekero chiskuru au chigendrete kuchingira amachibo maya abego kurikyo mubaro monene bwa boroki wa kogenda kosoa ase university nigobono ase eskuru ya Adventist ametembe nabageria bamura ya sametara baro batarati bo magega so kuchingira amachibo ayega nigobono yokurie kergo kibo jumba sense moye bunge ya Gitutu Church South Mosque Patrick Lumumba ayesokire na buwakira abana abagusi mbuya mona sokurike amachibo maya nakoganya bari batanya oreteri bagario kogenda ase university kwenekya nkobeka bari merobero yogoso ase chiskuru cyo bundi elio babe abantu bengencho ase amatuko alebosi no bega so kwegenderia asobugima bwabo Atukwa na A minus, we add 2B process, 14B, 29B minuses, 73 C plus, 56 C, 25 C minus, and 1 D plus. Wale wote walifanya mtihani walikuwa wanafunzi 204. Ukilinganisha na matokeo ya mwaka wa 2024, mimi nimeenda chini kidogo na 0.7. Tulikuwa na 7. Tumecharibu tore no mogoko monene asirit kulia lero ekiagera abana baito bakoreta amatemwa chirebuya nanda abana baito bakoriribuya ninde no mogoko kubatenga Matembe City Secondary School yahirira abana 263 a university direct okoro kinoko nene mono sana ekiagera mwaka oliondo 2024 abana toirete direct to university yabaringa 123 igogo kitwaro ro kino okonene mono koirali bageliga gwakira baiboli ba beire bagotosira asoko to abana na kuhakikisha ngabatu bwate tubasomeli abana babo buya tunashukuru sana community yose Tembe abalimu ba Metembe n'abayibonse basiasa banyari bari masaba na Ministry of Education ya berega to gusiro konene abantu baito bagusi more especially abantu baito bakitutu Church South ncheno mweshimiwa Lumumba Patrick ndete goteba mna litkolia rero na abana omogoko monene ase engencho abana baito baturusetio bosoku abana baito na babajasi bari isiko ya gusi abakoleta amangana amaya kworoke mna ntubwato bongo bokwaga chensei igo asabana baito ngoteba congratulations esega sengia mwakolete na ande simwabeta omugusi werigeire tore Rift Valley tore Nairobi tore Mombasa tuko kila mahali tuko hata Ulaya nima atabagusi wherever they are abago perform buya igo ndata goteba mna abagambi baito moteme kokonga asamangana bursaries na abana bali baito batanyorete GA ose C+ and above bagende university yango batena chitive tinchiroro mna cha plumbing electrician mechanical engineering chinyinge muranyari kwerigeria nako kobeko bugume semesa yinu igongo batena mwasa kwito moyo mwasa batano mwana ogure chitive tinchiroro chisaine
na ande bono president njaro mikatano ne chisa cha Germany abana baito bako TVS na bako and even Germany bagenda UK gukora kigasyororo wikabaite iratu baite TVS Toteketa sengana echisemina gochingira machibo mwanchu morigeria yamate yo moroki wa Alvin Ondieki ni obono yako kera machibo amaya yamate mwe KCSE yomuti uyo mwaka 2025 hayuara retigori tuko yegoro Alvin ni obono ainyorete grade kia E kuruase skuru ya Nyakongo heyere yabamura asaira ribageri no gwakira nyasaye abari mubaye nabayibori mbu yamunaso kubwatesia kwene kebuna nkomose yabari herigo ikirania konyora machibo ayo muri kitolina tunyambane agotumanya senchero gwikirana Eri tuko erimorioka ria etire maega ye wizara ye chisemi imeyense koraria amatemwa amanene a KCSE ayo aborokigwa bekirasi ye 12 banyara ko babakora omwakweta nigo bono e amateye mokurwa ensemo ya Molem ime county ya Nairobi nigere no mogoko omonene maega yo mwana obo Alvin gokora buya asa amatemwa ayo na konyora grade kia A- kurwa ase skuru ya Nyakongo. Niliweza kuzoa alama ya A- katika mtihani wangu wa kitaifa. Nataka kufanya kosi ya biomedical engineering nikienda university, na nashukuru mzazi wangu na aunti zangu na uncle zangu na elder kwa kunisaidia nilipokuwa katika matayarisho yangu ya mtihani. Walinisaidia, tuliomba na wao, walinitia moyo, na pia walimu wangu walinisaidia nilipokuwa nikidurusu darasani pia. Na nitazidi kuomba Mungu anisaidie ninapoenda katika hiyo step nyingine, anisaidie niweze kufanya mema. Omwana akantumira omutiani kero naroche sikuamini ile furaha nilikuwa nayo, sijawahi kuwa na furaha kama hiyo tangu nitoke kwa tumbo ya mama yangu, sijakuwa na furaha kama hiyo. Gukwana negetaseni Gensoko TV ni gobaira ribagerio na kumwakira nyasaye mbuya asoko mokonya Alvin na boigo abairi nabasani abanyarete ko bagusira e amateyo kurwa ise Alvin anyarete ko baga ekera sekera sirete igakatigite karaga sinini sana bono nyasaye ngoro kiringa nyasaye no nyasaye wichintakana na baboraka mwana Alvin na mumanyira se ngakiendambe kunagukina no mwana omoigweri no mwana nekera gotumu tabugati mangana mangi ekanisa noto gushirikiamo nigo bono bamotogiri Alvin asomokioye anyarire ko bagakubeka ase bamukwaneire ko ba omwana obwata maskani kurwa chinga kiarengomoke. Alvin ninje namurerete ko barenge kengwerere njare kurera bone kerangire gusmaili baka nanto smaili nere tari Alvin sindio Alvin ambekere teriogi nane teriogi tuchokobeka bakoma ejo mwana Alvin oberu mwana umuya kurunze no mwana otabwati chizagu chinyinge no mwana ogotara okobera nyombo uri bisi gukora ibintu birima mu mwabako mochika nekero ndago chikwenda bone university twarorire uno korire buya sensemo ya high school obekire chizagu chimbe kando okorira yaro wancha kunya sai nonya nabo nigo bono baruku bure gochase chiserikali chechi county anene e county ya Kisii amone county ya Nyamira komwa obokonyi erikirani amasoma ye university chinga kiechicho nigo boigo baru kuburia gochia asa basae utwara chimbwa chingia anene ekero bagochie goswa ase university twaminto ya serikali yetu apara ibaitu chigabana chetu barorire umungino yobunakurira umuguri oyo mukurinda abana negasiere ngo lakini otemire bakaikiriga no mwana oyo murusire usukwa sengeja nyore kredikia ekyokere A-brain na usaba una abarayi baitu serikali yetu umurayi umuntu ndiwensi uyora bwate kirianda kujya sokokonya na obako mokonya chipasari Nkotebi Alvin pamoja na abana bandi bali bagosoka bagojigocho ni university nga isiko gali bogimambuli raisi karoko endororo abana abange goja konyororo abandi bagoja n'echindege abandi bagoja n'echigali karokenda yo kwenda na magoro ane nyombe okobore ejo kwarage ndoki ugochi kobera maybe ekaro kwenda isiko gali ni lazima o focus ndo korte ndoki
kiria kuirororo pamoja na abali bande. Buna butambe omwana ekero aiboirwe ase Kinyoro nigo akoba oibwe amate na kigekogera amate ya Alvin banyare koba bagwika ase nka yabo gaiga ase ensemo ya Morem erigo chengera amachibu ayo anyarete koba gakorarigwa ritkore igoro nigo bono bagokera amachibu yase bamotogiri Alvin koba omwana omwirugite Nyasaye ase bono baruro kuburia gochia ase abasae bonsi bari bagochia goswa ase university kwene kibuna kumwiruka bare Nyasaye nabo igogutwara chimbwa chingia erio nari barachikoba bakoba abantu abaya ase amatukare bosyo ngoripoteria Ensoko TV kuru ase ensemo ya Morem imeyo mucho Nairobi eretariane Lenet Otigarita sengana echiseme mwancho murigeria chingaki chiskuru au chigandate ko yarigania unenchire moyo gocha ko barigania aborokirwa be grade ige 10 nigo bono James Mumanyi oyoro mwalimu monne we skuru yabamura ya moyo gesusu anyara ko baka wesokia senchira ya ben hirigo kwandra higoro ye kerengo kibaye skuru ya yekiraniri yo kwarigania abana aba be grade ige 10 ase skuru yo nabo niga tebire bono hemirobiro nigo yabekirwe yo gocha ko barigania abana abo nabo igo kwene kyango soma bare asenchira engia abwase bona tebire buna skuru yo yabekire mirobiro bene yo kwene kyabuna amasomo ngo cyakare rimo ryoka asubwango kera bariko barachigwikirana ana be grade ya grade 10 abaza ku school cyakara kitaki 12 yeye Jumatatu abana baiga kwa grade facility tugate chinyumba kise ni cyaba sabana bawo dekora tuwa kirigei ande tuwa kiamaki ande tuwa kiragire ngankisa ina sabana bawo dekora nabaigo assess kuri ya moyo susu yotowa capacity kuikara bona iga ya abana tuwairwe para ase system wale abana 751 kurenda babagana na ndo sasa ndinga serikali na vera menta abana kunaende birinde banyora ni bagaso kwa somase school iga tuwa refresh sana abagori babere bago kutala gutaiga school baganetie banyore di bagabana bade basomera giga iga kolende kuna mumanyete system ye ministry yo kwakira abana so school wetera se platform ya online into ensemo yo no kokora application tuaganya ministry ya purugu igona abange baganyere tono ya banyora purugo dose metinga banyore ebirasi asabana bade basomera birasi bitu byari ganye senjere gwenerete nabo bisa ine biya ade tuwa bikorere labeling abana buna bagoticha abo barate bana rasaba bekaransa ibidogo locals and cheers tuwa biariganire igondole tayari kigima polisiu abana nabo igona aborokia bali baje basomia abana aba mele monero emeya itutabwata se ekarikara mwiye nkuru igona ya kiose karikara mwiye ya CPE tuyariganire mele muguna bono music itotabwate nabo igo building and construction, sign language, at the same time miruna chairman tuyalika nini tualigia balimu bale tayari kigima una bana ubango dicha na wabaka na balimu bara basomie uronge ande sinjelo wiki Tukotikana na ichisemi bono mwanchu murigere togoso ase siasa asomo jumbe wense moyo bonge amavoko mheshimiwa Patrick Makau niganya ko baga kuro kubole ocha sababu hata nivense moyo kwa meria serikali kwa kyabunanko mwabaro koboko mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka wiri chuguruke bendera yobo moboko riyo baraiwense asoba chori bole bosio mwako 2027 Makau nigaruro komocha gocha ase igati ya barai asoba mobonye tibali gocha komo mheshimiwa Kalonzo okoboko nigo irache kwenekya muraiwense William Ruto kunyala ko baga kubabu asoba chorobo asokoria entunde ya kabera. Na pia wewe ujue hapa tunashindana Machakos County. Usiingilie maneno yetu, wacha tupiganie, tunganganie hapo ndani. Tunganganie hapo ndani. Maneno ya kusema ati sitting governor haezi nyimwa ticket, hatutaki kusikia hiyo maneno. We want a free and fair nomination at Wiper. Si ndio? Hiyo tumesema na hatuogopi tukisema hivyo, sawa? Hatuogopi. We are going to fight there. We are going to support the united opposition. Na mimi naambia wao vinara wa united opposition,
We have no jokes. It is only Kalonzo Musyoka who has tested, tried, and the only truthful and very honest, clean man. Kwa hivyo tukimpatia sasa washindane na Ruto 2027, we will be hopeful. Lakini tukishikwa na tamaa tuanze kusema we will be divided na mutakanyagwa kama kitu kingine. Mumenielewa? Mimi ni mheshimiwa wa Wiper na nimechaguliwa na chama ya Wiper. Tumesema chama ya Wiper tutasimamisha wajumbe Nairobi, Mombasa, kila mahali. Nairobi Wiper itakuwa na governor. Nairobi Wiper itakuwa na senator, ma MCAs na MPs na kila mahali Kenya. Tumesema tuko nyuma ya Kalonzo Musyoka na tutamsupport mpaka mwisho. Hata wakitoa hizo polls naona wametoa, lakini we know those polls shambolic. We cannot allow that. Oyo kabero mu governor we county ya Nairobi Mheshimiwa Mike Sonko niko bono ainyorire ase akongu iga maiga yababwatani be kiama kia National Democracy Expansion Party konya ko baba gwesokia na komochia umuske Sonko ase okoria ko igora ikiama ikiya gutumika rieta ryabo ikibwata chirangi bune chikiama kyabo ikiama kyo Mheshimiwa Sonko kia National Economic Development Party inse yobonya Kirogo bwa Dennis Oluoch na boigo muri kyo monene Jakababa Jauga niko bona babwate na bago tebanga Sonko niganya ariko bagakobeka emeroberio yo kuiba rieta na boigo chirangi chekiama kyabo aseba roko bole go chaso muri kibwe byama byage siasa wa RPP ko ene kya bunanko baigware birero byabo na ko ene kya ngo kwanirari na ko ene ngane yobo seba chikwene kya okorobekana. The similarity between DEP and NEP violate the mandatory provisions of Section 8B and C of the Political Parties Act 2011. Both names begin with national and ends with party, reinforcing mistaken identity. 4. This use of a white and blue color scheme, including an abbreviation inside a circular design, mirrors NDEP's established identity and branding. The similarity poses a serious risk of misleading voters. Within 4 days, tulipeana complaint kwa office of the registrar na tulipeana barua. Our barua was on 22nd 11th mwezi wa 11 2025. Now tuliandika tangu tuandika barua tulijibiwa kidogo tukaambiwa mpaka sasa hii hatujapata ni nini ilifanyika na kwa nini hatuwezi sikizwa. So Sonko walifanya advantage wa kukimbia kuchukua jina yetu vile walichukua ODM Kenya na wakachukua na Kenya. So hiyo ni vile wakiona chama imesa grow wanatafuta njia ya kuchukua nyingine na jina ya chama. Na hiyo inakomezwa. Hiyo kitu ilifanyika before Political Act 2011. Lakini sasa hii kuna sheria kufuata sheria. The law says that even the acronym, the sound should not be the same. To confuse wananchi. This request is grounded in Section 8B and C of the Political Parties Act 2011, which expressly prohibit the registration or approval of a political party whose name, abbreviation, symbol, or colors so closely resembles those of an already registered party as to cause confusion or mislead the public. Toskabusyo mwanjo murigeria abayegereri bobwane bwa mwanyabantu na bogo bakoboria ubura yobuya niko banyare ko babagwesoke na kurukoboria go cha sabatendri ebe sector yoborendia nemo na segetu kya banyanyimbo ya Central igasomo chu Nairobi ko ene kya bunango bayikibara bamu ababa begitu byara matuko abere aetire ngo ikibabare ase ekegambero niko bono banyare ko bakorawa no murikyo bo omonene Will Smith Odhiambo uyo nyare ko bakagotebanga batatu abu Joshua Nyajom Maureen Arumba na Daniel Adhiambo niko babegitu byara matuko abere aetire kurende wikera boniga tigabara ikigwa bosio wekegambero niko baroko bole go cha somo Inspector General bwa basigari ko ene kya bunango sona na ale gati engane iyo ko ene kya batatu abu nkonyara baro bwana bwabo. Hii sio ile enzi yenye ulikuwa ukiona polisi unakimbia mbio. We are governed by Constitution 2010, which give us rights to do whatever we want in this nation, as long as you are following the Constitution. We have 3 activists here
walishikwa on Thursday. They have been here for more than 24 hours. Leo ni Saturday na hawajaachiliwa na hawajapatiwa cash bail. This is the same police station yenye Ojwang alikuja akakufia. So we are even wondering kama hii police station ndio huwa inatumika kama kitengo cha kusacrifice activists. We therefore demand the immediate unconditional release of Joshua Nyanjom, Maureen Arumba and Daniel Odhiambo, or their release on police bail forthwith. Full accountability from the police officers responsible for their unlawful detention and arrest. Third, immediate intervention by the Inspector General of Police and the Internal Affairs Unit to halt this ongoing constitutional violation. As of today, 10th January 2026, the three individuals have not been produced before any court of law, nor have they been released on police cash bail. This conduct is blatant and is an excusable violation of the Constitution of Kenya 2010. Such actions amount to arbitrary detention, abuse of police authority, and erosion of the rule of law. The National Police has no constitutional mandate to detain citizens indefinitely under the pretext of investigation. Where investigations are ongoing, the law is clear. Suspects must either be charged within the prescribed time or released unconditionally or on police cash bail. Anything short of this is illegal. We even did a letter yesterday and the letter has not been responded to. And that's why we have decided to do a press conference. And Monday we shall be moving the courts over these violations of human rights. And we want to remind them, hata pia wao ni wanadamu kama sisi. The fact that you are a police officer, it doesn't give you a mandate of violating. Mwanjo murigeria tokwiro mutumo komo kigase studio ya Kabere kogosabanga tos kare togosiume chiduka kenkorana nda sensemo ya Kabere nkomanya mange ayo ene kiwase chikosori. Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabune mutitire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia Ogien Soko TV. Ibona onge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikeranu. Somo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolio keraritko olio chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ebwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Magega ya television ya soko gwikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyake busani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 666662. Mwanchi murigereria ntobe togwikirana ase chichiro ase tokumurekera ngaki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabuani nebinde ebinge igotoska nyegera gende gotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eriane Kerubo Frida. Rumucho mano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange nabo igobwatira Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV, oboroso
bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'omugusi. Karibu sana mwancho murigeria wanonkumanya sensemo yechigosori ase tokomurekera roboti rokobwatia kere timu ya Shabana egochako yarigane timu ya Gor Mahia ritkoria nkia segeti kia Gusi niko bono ababwatani kurwa sechi timu icho ibere banyare ko babakone kia higikaro ase bomirana iri gukwandira igoro yoborendi obo bora enekiwe ase ritukerio abwase bono abatioteria bonsi bechi timu icho basabirwe gocha segeti ikyo erio gochitogia chitimu chabo na konekia omorembe bwekerengo kigoro. Ningependa tu kuwajulisha ya kwamba ile game ambayo ilikuwa imetarajiwa ama imekuwa ikingojewa, game ya Shabana Football Club na Gor Mahia, kikao ambacho tumekuwa nacho asubuhi ya leo kutoka kwa wasimamizi, kutoka kwa federation, wenzetu Gor Mahia na sponsor, tumekubaliana ya kwamba kila kitu, maandalizi yote yamekuwa yako sawa. Mpira utacheza kesho katika uwanja huu wa Gusii Stadium. Tumehakikisha ya kwamba kila kitu na mipangilio yote imekuwa chinzia ilivyokuwa imepangiliwa ama kulingana na vile tulikuwa tumeelekezwa. Kwa hivyo ningeomba mashabiki wetu wote kutoka sehemu za Gor Mahia, Shabana wapate kufika katika uwanja huu kwa wingi. Hakutakuwa na ofu yoyote kwa sababu sisi wote tumekubaliana kufanya kazi kama timu moja. From my dressing code you can see that we participated in a thorough inspection of the facility and we are convinced as Gor Mahia that everything is in place and we believe we are going to have a very wonderful event tomorrow. My humble request to our fans is that those who had not planned to watch the game, please make plans because everything is in place. And I would request particularly Gor Mahia fans, please adhere to the instructions. Adhere to how segregation has been done. Adhere to where the checking points will be. The number of seats are limited. So Gor Mahia fans, please arrive early, buy your ticket, take your seat. You will be on the right side of the stadium from the VIP section. Gor Mahia fans will occupy places G12 and G13, and ingress will be through gate I and gate A. We as a sponsor are happy that we have this derby. It's the Nyanza derby, but we also call it the SportPesa derby because they are both our teams. So may the best team win. For us, we want a good game. We want the fans to come in and enjoy themselves. So yangu ni kuambia twende game. It will be a great atmosphere. Everyone is prepared on our part for security. In terms of planning, everything is set. Tungetaka mkuje na muenjoy game. Wanchumurigeria habo notugikira mwerio wa emesa ayama yakurwa ensoko chinsa isato sabutko bwiga bwikomya mutinyigo mutangani mwako yiga bwechirubere 25 no yomono busaba kwarenga gwesemire na kwimanya ari enekiwe abongo basabonya ariko bakogotwara aho butkobya gendra kwego kenemero beria gendra tasembe ya Ensoko TV nyasaye ka wanchana tumira na ritkoria ankyo eritogendre wasemania amanga seribaga ya Felistas Kabendi na boigo brana chaka bane kyamore gine chibi chango chara senchirengia chenkoro kwa Clinton.